Olivia Boakye. No. Future life. Atrasi. Sompa. Wapomudin. Diania wood DNS we are dear. I call my soy how more Niani Rahudo Bibria. Emma Osipisita. Oli Aquaba. Now bomb to say. Bibia Boko. Mammy Tiwanope. Your future life for Odache who here in Tina de Bia better than her cat, Adriana Papa, Ubedi, who wants a mature. Over future life, I just a one cast Odache and I will go home by. But one cast Odache home by. I guess I'll be bread and coupon frail. Some picture will make pressure, Bria, so on into you and a BJ, didn't you, Ubedia, a bebwall. Some person be diabetes, a breath, said, Yarea, ya. And the diabetes pressure so be. Oba best say we aduane die na ade ameka ho asem ne ba kopa na future life repair food wo hwe say aduane we ya wo hwe a wo se kotodwe bi da ho ne entini bi kire say ni padua no wo nyina esi dua nyina ne problem wo nyina bi beto that's right wa posto no de ma utimi gina ho na wutru mi kana wo koba ko pesika no wo nyina na ewewe ebi frɛ ni foam ebi frɛ ni gregro ebi frɛ cartilage sana bronika no say repair na kase na sika se ne so ebe yesi esusu pe na so na akoko ntimo na fa oto aso sa na so sisi entimo na yedenden da fe na etwon na mo chi kase ebiebie entintina ho anyare ansa na asa sa de nto ansa no the future life repair food if you say wu nyini no you can't deceive nature wo ye den sa de no ebeba enti se gregre no sapa na we no ko sha na mu obia from 25 years wu nyina na collagen na wo onipadua no nyina na ekofom enti we ye waposo de unse mrebi ya de bema body no aye kamobu ha onyina na skin na ye bete na ewu se no bayasa ebi ba den na we ni de me so nan na adeko pesika na wonsa na adeko ye adwuma se we no sa de ne to a untimi nko ba bia eniema kra pa gudem no uhu ba bia wo enti future life repair food ye aduane udi no na wapo no so ye den entro ma na nwan sa fi se ka se ni sika se no so a na ahya ase ye se enti rough ni nyina betwitwi na be ye smooth eye sa pa a obetime nya bone cancer enti na future life for you. Hello hello good morning ayo mama do hello at to say hello all to say me don't for me to one can want to say Olivia Charles yes a bow that woman to your ba e tru nua na beja edi ni de wunya edi mama he say wa ba hello all to say obonga so me kaso odumno of Olivia kasa eti sa oba ya so ye hwa e tru nua na beja edi ni de wunya edi nua na ye di no e na ma ye yare etu ba na sesa waduane di ade ye obi ebekọ da bia me ka se enipa obi afuti so ono ankasa ansa se eni se wudi aduane kra more than this eno kra se wudi 80% ye funu na nso sa o enti se wudi aduane se be fa ogu ye ma o system no na wo break no ene nipa aduane hia nsuo chen aduane enti aduane ni di kakaka so ti ubenya wudi future life chiremu ye na obi anya ne fufuo atwa to amienu ama no wa ba akohoma ne de ama na wo so ni di kakaka oni bi say it's more at a time me ka say me wo mi krom tafo na papa bi not in future say ne nu aduane a odi fufuo no koma ne nkwan ne nyina ama no na wa gusu ansa na maame de ne bia na befu just mama hello good morning at to say yeah do moyo o future life na dia na de ko pie ho na dia na si wa brabo me ntie o me pa cho da ko pe ya na ko hospital no mo ka se menya esichire ya die wanya de ai esichire ya die okay diabetes o mo ka me yo shi me ya me fa na me ko hospital me don't focus life well. Tampa quite life. We see a so full of car. Anapa city, Statasika.
udu ha wo so be si life de meka bia mo fa sa enaja me die me ka koye ekoro mu yo mu no nyina ma me ne wo mu ade betime wo me na mu tuatua me niema na wo twe pepepepepe na be ba ho ama na da 17 hey sugar and I na se che ade no and they said what we are nessa 17 hey and no mama me niema na bo sho mo hye mi nyina so me di so ase te kwa na kwata 10 ase ne na sa ti bio hey let us meet who say ahode na ba mi dia dance aka ma fo so mo de meka bia mo ntie mo nko chika life o mo ko e o mo ni ane ene wo mo eno mo de ma wo no so we yala si chire yade o so we yala so ko so we yade bi ka how biala so mi ka na ko ho de say ma start kwa me ton chira ma fo so o mo nko mame mo do ni ya duro mame o dia na ni ya ma papa o se o mo nko efa o se efa na wo ko ye no chika di mano chika life chika life you mate number 3 nyame adom o ho aton me ho atom good mame from see her yo we say amudini e bese sano ya di akosika life I feel that of right was in the yam she na me say na life tonic no once about 3 fi so buy na 17 and I call 10 17 the other is what drew up auntie na of right me na san na was 3.3 na me so and no of right was about 3 na me say no nyai kakra ti me tete nneoma no so ma no and na bokoboko no so kra no my manager ni je ni no if you say nnuane no nyankopon de amaye hahama no enso ni die ni ha o say hu eti na oba na change you diet pe de ye obi aneko so wan change you diet de a wo de waduro be waduane if you say nipa funu ti say wutimi no maduro wonsa ma be me nsa wa me wie dada eti ado na beku na ya wie bia che ho na cancer de no ho agim ti na da bia se brasio de nchiro nua na beja idi a ebeboa ni de wudi a ebeboa wo nipadua no se wa ma waduane anya waduro be waduane obenu num no sa no wa me eti brasio ne nchiro na da bia me de repair food ni de me be so obi adibi if you say nipa be braka dem nipa be branya stroke because of cartilage na awe na wonti na yeden afi na we titiritiri won sa no woda na do na pempem ho no nsa ni nyina na ye titiritiri ni nyina kese wonti ni mu nyina asisi ebe ma pressure akosoro e na meka infections wan se kaka na prostate da bia meka se prostate na infections na cause prostate 95% and the contusion of my can say my prostate problem ni ho because infections ni ho na had the unya infections or baninya or the best beman ni or the best oban say bacteria no fry betima ko kidneys ho o kidneys ho kapɛ o heart so ho bɛka it betima say o brain wani enti nkwala na ko school na mani ɛwɔ mo say mo mi san nkwala no fi say nkwala no infections na dokro o mo do school no we kwakoto so na we aba the way city no eku nipa wa hapa amadipa bebre wu bra nyakopon frɛ mo but say last week na me hwɛ movie bi na bibi beto so Nigeria for be 100 e wo mo ye actors and actresses wonim say em say mu 95% will be a kidney problem ne kun kidney failure. It is a say no bebre kidneys ne ade eku yenuane na yedi no ene nsuo na ye nom no ena infections ay ade eku ne kute ni pedua no nti wo ba ho be ma onuane ahodo adi a ebeboa ma system no. Okay. For numbers no to 0246 01 50 0246 another 01 50 and about 0242 0242 87 90 se say did you ani bia kotakora de ebi wo buokrom e lie ho ebi wo fumesa ebi wo ba bia o de an say wa frɛ main office no so full alignment why brand ncho de obeja Olivia bye bye okay you told you me so the amount and I no pay I have a special guest Ofia ha me ne be twetwe nkomo all the way from Asante Achem North na nipa ben na me kana semi so what ni din ya dodo na a friend okay frimpon now the okay obi abeje so na okay as the CEO of Salt Media
ewo asante achima go na no pay ye ne no ewo nkomo twetwe die nti no abepie fie ha na nkomodie no so ye dan office mra so se asante achem mabunu wana woso nya adwuma ye mrewafo so omotimi sipisita e wosa asante achem fa no ntoma pefra and original content crow as an independent candidate e was asante achem na and the fans no ashita baby we felt so okay, what is it with this young man obi ebonidin was asante achem up close and personal this morning? Just stay tuned with me. Okay. Yes, papa. It's the active point for say. Ye na pray yembi asumna yem share send ye be ya ebobo yesi ho ban. Kajasum. Me da se na me cha wati fo na ahefo nyina. Na se ne de bia yitutu ye ho fo efa ye num ene yesi ho ne ye be koso edi so saa. So sorry na pa be twitwiri wo sen. Na enwumre nso no wo ye obi bia wie na watwitwiri wo sen na wo de akoda. Se wo be twitwiri wo be watwitwiri si enwumre nso be bi fufura ensu pe ena wo se wo num na wo mfa na nyesa bi fufuru bia be ko wanum bia ye aduane eye adokodoko de bia no e wo se wo hwe na wo horo wanum na so nsen twitwiri si ansa na wada na akoye adwuma bebre ntum ani ko wanum ne wo se ho enwumre ya na ebo yi pa na de wie bia nso ade nso be horo wanum na ne aka wanum ne bia ne nyina afiro firi se ne ebekeke wanum ketenkete no ena ebo bobo ano na akoye plaques na akoye tata na akoye calculus na ada wanum ho na sa hye wo se so ene wo se ntemo no ama ifi aba wanum eden kabo na beba nkabone na chi no ebesan ede esen yare no ebi abrebrewa emwa wo yi kura na obehwe nso se de bia na obefrose osin na se obeyi osinum na no koyi no emfa ababi nkofa dua bi nkofa prae bi emfe nkoyi na emfa dental floss no ko pharmacy abenya bi na wo ko ba bi omoton oral products so abenya bi na wo ko dentist so so obema wo dental floss ni bi na wo use na etimi aboa ma otimi yi osinum eyi na enuane no anko hyehye osim amfa ohaw amro na behwe se enuane a esichire bebre wo mu enuane a acid dose ewo mu no enuane ya na ema wose no change color ni nyina no eno no obete so na so big jai cra especially nkwara no se omudi siche enuane bebre ya na eha omose no bebre na matuku bede de omose no omose no na edo how ebre omo enuane so a den se dompe bi ne kasa den bi ya na ebubu mo ya na eha ye no so no be am ye ni akọ na ya te so na si big jai cra na wa ma nan so ayentintia e wo dentist so ma anya bi akra bosumi nsia bia no obekọ dentist so na wa kwa clean na say scaling na wa hohoro wanum no enyina na wa yi efin bia e wo honom no na entwen se o how no ebeba ansana watu ho anamo ye de ye hwe ha na se ye moto ho bonse ebetwen ma yese no aye ye pi ansana yakọ dentist so no be no kra no se ye na ya na se onum aduro bi na se kwa bonse watiada me se esen yare no e banka kanka akra wonimra won so na akwa kese na eno e de how ene eka abro ye na esen yare so ya na ye yi pa ya pa eno no e ba eka woni padua ni nyina eka firi wuti na bo se eka ba wo kon ho saa na edu ni padua ni nyina na saka hu se wo se no ene oni padua na kwa no nyina ba bia ehia in the infection no eba onu mu a ene na musa na aba beto umuja no so betom na se infection ne mu a na bacteria onya hoden na o sei umu enema na o sei enema e wo sei ema oni padua no enyini no wa hwe kura na akwa akoto wakoma ho na ede akoma yare bra wa hwe na akwa akoto wadwen ho na ede adwemu ha abra bia na akọ wani ho na hwe na ede eniyare kese bi na abrewa ede wo ha kese ne bebra ntiba mu ani akọ wanum ene wo se we bia twitwu se no ba wo se emoja bi ba o we side do wo se wo se no eyo ya wo hwe ahwehwem no wo se tokuro bi da osim ana wo se efin bi hyehye wo simu a emfa esefe no emba na ede wo ha wo brewa me se to ho anamo na call dentist so na onhwe si saa o ha no ano ema oyi pa na obesan cheche onyama so a obeye saa o ha no enkofa yare bia embrewo ene ye hwe enema ede enum ene esen yare eba na wohwe esen ne enum yare na ya na edos yi pa ye wokaka wo ho ye wo osia chi na etwetwe free wo sen ho no gingivitis enyina kokoye periodontal disease no ye wo no ho ye wo esen efemfem wo ho ye wo esen change color na se na husu no esesa ye wo esen fofofore so ye wo esen atokuro edamu a wo ye esen chi ye wisdom teeth no eno no entimi mp no na ye wo enumunka ye wo oral cancer so wo ho na saa esen ha we nyina no ye bibi na edeba
they are not a debate true pa yenum aye ni no eya na eno no emekwan bede ye ho se yebenya esenare no ebibire no ebipa eno eden kambon eba etimi ma wose no femfem etimi ma wose no ewo wose ekinam no wa free wose no etimi akaka ebeto osin mu a eya na emwa oyi kura nti se efie no hya se eba onumu a ya na wahwe no watu ho na ma ye poor oral hygiene practice na ya na yenhwe ma yehwe ma no eboye so no say yenhwe sad ni yepa ni ni yanum ene yesi eni ena esenyare ni so no ya na sabi ewo abusua no ma ye genetics no obi ho no a ne na bi ya na owo esenyare bi bo se na a travel sa na ababedu ono nso eso ti ya na esenyare nso de course no ya na ebi nso eye de free. That's right. No ena ebi nso ya na ye lifestyle obi ho no a ope wine pa obi ho no a onum cigarette obi ho no a onum tobacco ana se owe tobacco obi ho no ya na de niam gugu ne se ase ho no ni nyina kwan beda ho so betimi anya enum ene esen yare ndi lifestyle no ya na no so account yi pa bo so bi ho no a enema na odi no na se enema bi ono no ya na itimi harness ni yi pa itimi asen femfem itimi asen no ahosuo no hssan itimi so ema wose no bi ho no a itimi keka enam dompe bi na akase bi a wakobo bi so no itimi awose no ebu na se ekrake na eno so ede yaw ebro yi pa no so itimi eka ho ena bi so no ya environment no so ya na eno so itimi de esen anase enum yare no so etimi ebre obi ho no a bonse nso na on friday na wo no ya na edos pa ntu bonse na a change ne se no e kala no so timi e de ohaw ebre yi pa ntini ama ye ya e de ohaw e de ba yanum ene yese no ye se e be ma yani akoho yi pa se bi se wogina wiem e na wo ton enema bebre bia me so pe ade bi boti peduku bi boti na so benya chen bia na fahye se be ya awia na e ba no besusu aboso eno no emekwan beda wo so betimi nya enum anase sen yare ni wa hwe ko na akwa oral cancer e de abrewa ya na emo ye kura ti biara o ye bia na e din sunso so bone e de ba wonum no ya na wahwe ho ye no bi kun so ya no ya na no bi nso etime de how e de ba ye no ya na emo ye kura nti wo hese wo check o pressure wo check o sugar no na wo hese wonum no so how e ba check na wahwe na wotu ho ana mo yi pa se be ya e beboa na enkofa o how kese emfa emre o se o situ ya na hadwin yi pa se o sisu ya na hadwin yi pa ya na esesa wanim edua no eyi pa na se bi se nkabone so wanum ya na eno so etimi e ha wanim edua no eyi pa na se wo kase di pa ho ya na eno so e hadwin ni mo nyam kra tope sa na nkwara ne so no se bi nkabone wo manum ya na eno so etwe omo e free omo etipefo ho bonzo be ko school no kasa kra na ontimi nkasa yi na o twetwe ne bonzo na disua kra no se wo enum ene esen ha obia to anamoko dentist so na omo asensu ni dentist so a now the active point dental clinic ayo dental na busuafo ni nyina mo asan so na mo aba ye adwuma edwoda ekosi memene da no pa na nwotwe ekosi anwumre no nsia kuma se akra branches ne so no ye adwuma kwasiada se opese omra kwasiada so ada branch bia so ofre ye no be ye hyehyeye so ye branches ne okuma se fantastic dinyame e be ultimate radio akra so jowlu presby junction Catapillar road no na ka so a Christmas city be farm depot no sunya we abrosa na be kokobo roundabout se hwidwuna se na de chef filling station oboase dunko junction na ma akwan so hono mo a na new one so eye takwa Achempem Western Transport on my Achempem Western Transport on my bank DVLA office no and I'll be to me a friend number 0554 571 779 0554 571 779 so enum ene esen ha obia na uni dentisa na oba active point clinic. Okay, thank you very much, enjoy your day. Thank you, sir. Let me welcome many and I want to say Bibia Boko when I see young men vibrant, energetic like that, now they get into politics to see to it they have one purpose to see to it one more etimam for so be dia na meniachi Osei Kwame Frimpong Omanhene Kwame. Yes. Oh, fetch me. Oh, Obumani Chie Kra already. Omanhene Kwame Frimpong. Okay. Asante Achem this year. A little about you. Meaning say Asante Achem dear. I go dear. You don't need that introduction. But
you tise o pese ugina content crow and some person no so a obey your mind nyina ani abamfo pese o mu hu nipa no se ne ositie obo ne bra wo hin ko school wo hin hwan ne ohene kwame frimpong me da say me fa akonya kesi so na machia Sompa radio etifo nyina ne Sompa TV ahwefo na minim say anopai Yejumedi is live on Salt FM or Asante Achamagogo and inti me fa akonya so na machia Asante Achimfo nyina ne Salt FM etifo ohene kwame frimpong me a businessman, me a philanthropist. Okay. Ya woman or agogo na man tanaho. It was just early life. Bare 1 year, 2 years. Na me movie several countries and then Ghana, Accra, na mini or La Paz, New Market area or and then Fadama. And then Dakoma and me Kotna UK. Okay. Boa Rabona Kakra and then back in Ghana now. Okay. Businessman, what are you into there now? Right. Me business is a media, education, and then food. And real estate. Real estate. Yeah. Oh, okay. All right. Dear remember businessman, young man, about bra na till baby one busia business koso Ghana how be out into real estate nim or hine kwame. Dear remember over kase debi bibi touch ma wo mechi nti me ko mechi. All right, Midasi. Main fun, right, Midasi. Main fun is say bibi a touch ma. Any say, onipe biya no ubia wodi obabe ye wo wiase. Okay. Now, be say nipa obi hu hwan a wo ye. Okay. DNT na oba wiase. The oba wiase eye dien. Anadie na oba wiase be ye. Now, as part of business, my business, and I say I'm into business. Now, me share and near me ye de boa nipa. Ona a bemi, ona a wetchery. Dear me ye o me constituency. And no, and I am forbidden name penny phobia as Antiacham North. Frame say, okay, a share near ma. Oh yeah, a fano adoye. Timama nipa. Kwaya uni nipa faso. Etna. Kwaya uni nipa te. Ebe boase. Ebreba se Asante Achim North. MP akunya. And I say time ebreba se ubia ko prebia yebe pese wonso beko ubi tu anamwana obeko efri se yehwe abrenia bring now ura hospitals utiankro for hospital bills o boa enipa o ye niema bebre afibia o che emo enkokoma ekunafo omo hunam no wa omo disability any the less privileged. Tiahwe nema wo ye na ejidi ye se ebewase ubedi animo. And fast forward, I took it into consideration. I looked at a few things. Consultations, 1 or 2. Initially, na mebusian for no penesa. For some moon is there be oh you're young. Nyamye shraw politics niema be brain a womb. Ebe pesa wo betena wo baby. But I think say we are say no to be an yankopon ka bibia nipa o ye hu hwe a enye and say e dey dru baby a edre. Na utisi from now on your modin komono. Ebi a nipa ba ko mienu miensa bi why dey
why your matter here, but the general feeling of the people, no, and they say because oko for money or mokasa, sign or my soul mosiafa. Right, me that say, me nkase nipa baako mienu, okay, sense na baby, in a sense, me ne wo kase, seni unim ne minyama abamu, but in the last 7 years, I was Asante Achimnof, the whole of Asante Achimnof, and yes, Aguguaye, Ahinkru, and your crew back, the whole of Asante Achimnof, Kruntonina, Afibia, Oki, Eche, Emo, Eche, Nkoko, Emma, Ekunafo. Sometimes it be creating minya entuma. And it's a bread banner be a phone line, sir. Asante Achim phone it, on my frere catcher. Randomly, me bora hospitals and me ye adea and pain be bree and yet dear me pe, but me young coupon a timmy moon and mammy sa direction and mammy yes I dare no. Me bora go hospital be wa obeko ubi wa wo afan ho afan ba, but na e kaka krenti unti nkofie na okay akutua ubi ho a adru enche be bree indeed 3 weeks. Me call hospital baako bi Agogo hospital na woman baako a ne ba no ni situation na no den na ansa na mi wura ho na say na ma attend to other patients, maybe attend to maame no na me team members na baako ba say oh oyene woman we di free her o free konongo. I'm say no enye baby o free nipa me call in chain Kobusa the situation. Na ne car ewo ho 5,000 baby and can over 50 million. Me tua sika no esa man 2,000 cedis say yes usika metua nko a me busa say oye adwuma ben o se otu bi nchen dipa na me man 2,000 car 5,000 asama me kan in about 3 weeks any Agogo hospital they are all aware. Sebe enye bibi American will be to verify na a man say on fanko ye juma fi say so nya juma ya obetimi ahwe ne ba obenya peace of mind kakra na wetimi dis ahodin ni bi ahwe ne ba fi say no say oyikunafo and no kra na e kan mi kra fi say nama ye nami ye wo moabia the first call sebe akunafo nti say Sompa say na mene Asante Achimai no atena omunni me for several years and yes eneya ebia abase me stand as and now and na me be ye bibi me bo pray because baby obi to guys okay da now crowd obi to guys o crowd how won dey they know you videos so baby oh my guys now okay oh how your areas be where catch them say mama me campaign almost mu hia me a typical area is Zongo Agogo Zongo almost say mama say me ba ho a me ba say me ba be chia mama me campaign ho because Erade adom erade na me so ama yesi mosque kese mosque yes, a Christian building mosque, yes. Whoa. First in Ghana and you see mosque no erade adom yinya hoden at the clinic eshim, so the mosque comes with a clinic attached to it. Being see Ghana have baby ada and in Sri Lanka Nyankopon say a dance ya yinya ho no tremendous, very huge. Whoa. Yeah. Okay. Ora menene chichen komoi Omanhene Kwame Frimpong na wayini ti wa Asante Achim North. Mame Brown chain Asante Achim North akoye baby a akoye traditional seat ama the New Patriotic Party. Na ebi sida se contemporary anwi o hwene ekoso ne ne wutie no a, are you going to make history e wa Asante Achim ana say
is going to be one of those things or by and so when to be sanibi. Ocean the ecoso na oni omudin koma. And the more me to know, to me want to say, me nipa dear, but me want to say, a yerade akwena me namso. Na me jidi say, obia odene ho to rade so no rade ni Adinyina dibuano. Adina dibuano. Na wi ni yi. Obudi asoso. Na me man Bible say I be preach me say. Anyway, na me wo jidi ewo Asante Achim North Muse omunimi hwamo de meka no de na ma wonya sajidi efise mi jidi se nyankopon na ma me ho kwa ma me tu sana mo na me tu Salt FM aya odia that just say hokra no metima ka say employment very good o mranche ne maba wa ne mpania o mo ye adwuma wo ho no ma yes just say you could have taken this Salt FM to Accra. Very well. Or probably Kumasi. Then I would call. Me that say. See, I've always loved to give back. Bedru baby na me course and teach me share a mabuno teenage pregnancy. Me share a lot of nyeme bi a course wa M1. Me hu say no. Say me woni so adi hu say me be a radio station na. Me famra me chrome. Me famra me area. Send a beya ye dibe educate a inform me. If we say me shas here de many well talking of adoye no enya Asante Achim nko I mean I am oko baby to say Kolebu Nico Ward baby a nkola ya wo mo bia omo yes nkola at least ubenya nurse for me and some wa omunim okay from pon. Okay. Now me di mani kire Asante Achim North a me di adoye no wura Asante Achim North more no empem bebre me ko hospital bia and most of the time me ko baby ankola wo pa ene baby a emma wo obekọ no most often nkola bia obi wa 16 years wawo bema one ne wo ye no ohunu abscond e kasa ba and a whole lot of niema santi na mani Jesus I say ye youth no additional they are not taking it serious, which education say very very important. But as a more addition serious, but as entertainment and you do Friday pops any idea sa and no mon son in Niamantimi who say dear met me a yet dear boy youth and say the narrative nedia any me say me be media house the name from Asante Achim go aside say maybe educate ya inform no you be say create employment me no ka say nipa 48 na ejuma o sort of yeah 40 mu na Asante Achim for ma say me busu ni ba kokora ni me even though say 48 yes 48 even though say me ma me papa in 50 as 48 I saw some park I'm say money I know I said Sompa big. But what I mean is the number is just about it's just about your number. Yes. So that's what I'm saying. Say can you say your doors crab baby? Yes. And I'm saying omudum radio. So radio no has suffered a lot. Radio station what she yeah. So Emma we had to create a whole new studio. She at some point penifo dum ye radio no omudum no ye so ye ne sa dum ne biem ne penifo hu se niema ne bebre omo ye na ankoye Toma sama mo omo sama ya so ya ban from ani nyina so ka ho ani nyina so ka ho so funny is this but me dear see I've said it on countless occasions say if you want to get to me ope bibi from me sit me down on the table, talk to me. Oya wadwin say, o de patapa and now be giti I will rebel against it. And me free fadama. I wanna me fadama so there. Enti kakra wo mojanim. Also come free fadama no nanim se sign. Also me free fadama. That is obuoni ni de wo ho ma men try say obesisi yes ehuna me wo de opese won me kasa wo de sit me down speak to me it will
hail my conscience. But we are doing so. Allah. Okay, I really enjoyed this conversation so much. Now, you had the back. Yet today, you say, wako primaries. And I am penning Bass Anuntina Oko. Okwaku jina independent yes yo NDC for crown na be Chelsea Kama sebe ye never say votes normally ade you speak like somebody and yes o person who call ye mrashe bedwani but the entertaining say NDC forces we twe bi so okwa primaries na okwa wa nyana pacho MPP primaries who ko bi me pacho no krebi anim there be man ko bi wa fa hokra there be man fa well they now mo ye primaries in there me ye breakfast mom nanim me ye breakfast me ye cocoa ene brodo ne kusia chibom kakra eno ne ade am ye mama me am sa kugina okra kudi bi ekogibidi na ko breakfast ma abra wo me party na 17 no me say me so okay so omasene they know I mean delegates ni ade na say ma me ken say Sompa ye big. I'm on radio, I'm on TV inti me betena bedi 7 mu bia obi abete me na NDC factor no so NDC factor so unfortunately me anyi bibia ma but what I mean is yes omo na shewachi sasai say ebrebi by ye na ye president Nana Danko Akufo-Addo formina MP who decided to become independent. President Bijina Paso be catch obi say onim independent no baby na NDC for ene shenechi and nano ejuso Adiomi we all sorry the president ne mpenifo ekujina campaign use ubia nim se Adiomi aye MP ewo ejoso constituency wasa abe ministerial position ewo kruma under the leadership of MPP government na akoba say ne oko independent nti na yenya ye mampani ni mpanifo bi say omunim no na oye NDC for nation echi a I mean me fia na obi ntimi nka bibi sa nti no no krabia nim no Caribbean in visa NDC for omo candidate ewo ho omo candidate wo no so bona pro near there there's been couple of times where menene Croatia now no menene NDC PC yeshia wo rumor mu wo Asante Achim no fe wo Salt FM we building echi wa nti o ye ne campaign me so me ye me there nsem na san omo nya bibia beka nti no eno munim say Asante Achim no de akoye say majority no align with NPP nti ye be catch it say ana ye the tools say NDC for share wachi dia na amani padom na dwa. What is this issue of okay there penasem nenso so ye say ye to abama wa in Fulani for besaba me da say ebia no ensem a omo ka manipa ni bi omo susu say ebema nipa ni bi ayomo ahyehyom a ometo abatia me every say omunim say in Fulani asem de Asante Achim no akoye say yentam kese mama diemia ye diemia wo ho every say mpanifo aye bi from era the late honorable Kojuban Redu Nyankopon fa ne krasi obeye bi honorable Anyimedu Antwi ebeye bi honorable Kojuban Agyeman beye bi MP otisu aban no so aye bi. That's right. Well, abana yibi pa. If we say, oh sure, I mean, some years ago, but Fulani for Repuwe, Fulani for Kumwe, say Sanya Mano, Operation Cow, yes, in Hubim, the government instituted Operation Cowle Gamma military men by any idea. Say dear, I mean, abino when it comes to the fight of Fulani, no, abina bono modin ye pa. But you see. Nipa was say even the exercise say nipa no penny beam now muhu say wanye adwuma nti no mo so nam no mo ka say o ene e ukoto abama okay from pon Fulani for besamba but no Caribbean nim me
ebra me bedi MP was Asante Achem North. I will work with the government of the day to make sure say ya set ya the military asoja for abegu yesrene so aboban sene ebeya amfulani fu bia meha akuafo if is a meniso ade hu kese pa me de ba Asante Achem North kuaye and nti say kuaye na me behwe se mfulani fu mra meha akuafo a sebe na MP na me bedi no kwan ben so na me bedi no na chese sebe nyansa bi anim eninti omo keka sa ne de obi ahu akire se eyinkontompo bibia sa anim se okay from pon be ba man fulani fo abada bi sebe fulani fo ku mebusuani me maame baako nikunu ye friend Kwesi Ebu me maame no ye friend Abrusi a oye no ye choba wa Gogo station obi anim nikunu Kwesi Ebu fulani fo ne ku no enti die be enti bema wo enne bema me aguniba asonani for that matter da ameni edin na me betena wo se mfulani fo me ha agofo me ha Asante Achem fo me ha ebusuafo wo sere no so kori so fo ne ade da bi easy da okay